Cijenjeni gledatelji Televizije Plus, dobra vam večer. Dobrodošli u 7. brzinu. Za razliku od prošle dvije emisije koje smo u cijelosti posvetili pariškom salonu automobila, točnije zgodnim djevojkama, električnim i sportskim novitetima, večerašnju započinjemo u nešto drugačijoj formi. I ovaj put šećemo mondijalom, ali bez brige, samo na kratko. U prošle dvije emisije nismo stigli obraditi Bentley GT, Porsche Speedster Carreru, Furtiv GT, Mercedesove AMG inačice i Lexusov hibrid. Posjetili smo tvrtku Molidon i istražili sve što trebate znati o zimskim gumama. Razgovarali smo i s Ivanom Pulićem, pobjednikom posljednje ovosezonske brdske utrke koja se vozila u Dubrovniku. Započnimo, u stvari završimo s Parizom. Britanski proizvođač luksuznih automobila Bentley predstavio je novu generaciju modela Continental GT. Najstariji Bentleyjev model napokon je dobio osvježenu inačicu. Redizajnirani Continental GT nešto je širi i lakši od prethodnika i donosi najnoviju tehnologiju britanskog proizvođača. Model krase, nova prednja maska, prednji branik i svjetla, a slični kozmetički tretman prošao je i stražnji kraj automobila. Skupocjena i luksuzna unutrašnjost obogaćena je novom instrument pločom, novim sjedalima i vrhunskim multimedijalnim sustavom. Automobil je izgubio 65 kg u odnosu na prethodnika, a nova prednja sjedala osigurala su više prostora putnicima na stražnjem sjedalu. Bentley je pripremio i nove motore za Continental GT. Riječ je o 4-litranom V8 motoru koji je nastao u suradnji s Audijem i bit će predstavljen iduće godine, dok je 6-litreni motor pojačan na 575 konja. Za prijenos je zadužen poboljšani 6-stupanjski automatski mjenjač s kojim automobil do 100 ubrzava za 4,5 sekunde. Poznati njemački proizvođač sportskih automobila Porsche uz novi model 911 GTS u Parizu je predstavio i novu inačicu Speedster Carrere. Najnoviji član Porscheove obitelji ime je dobio po legendarnom modelu 356 Speedster, koji je nastao davne 1953. Automobil na tržište dolazi krajem godine, a u prodaji će se naći samo 356 vozila. Speedster je zapravo nabrijani sportski kabriolet serije 911. Krasi ga nakošeno vjetrobransko staklo, lagani platneni krov, širi stražni kraj, novi aerodinamični paket, zatamnjena prednja stakla. Automobil pokreće isti agregat kao u novoj inačici 911 GTS. Riječ je o 3,8-litrenom šestocilindrašu s 405 konja i 420 Nm okretnog momenta. Speedster do 100 ubrzava za 4,5 sekunde, za što je zaslužan Porscheov 7-stupanjski PDK mjenjač s 2 spojke. Model će se isporučivati sa središnjim blokirajućim diferencijalom i karbonsko-keramičkim kočnicama. Nova izvedba serije 911 predstavlja sredinu razreda između početnog modela Carrere S i sportske izvedbe GT3. Karoserija je nešto šira kao i geometrija stražnjeg kraja i kotača između kojih je smješten 3,8-litreni agregat s 408 konja. Automobil krasi i novi spojler te crni naplaci s modela RS Spider. Unutrašnjost je uređena u crnoj alkantari. Za pogon su zaduženi samo stražni kotači, dok se prijenos obavlja preko ručnog 6-stupanjskog mjenjača. 7-brzinski PDK automatik u dodatnoj je opremi. Porsche navodi da Carrera GTS s PDK mjenjačem i Sport mod postavom do 100 ubrzava za 4,5 sekunde. Automobil na tržište stiže krajem godine s cijenom od 105.000 eura.
Hexagon Motors, relativno nepoznat proizvođač automobila, predstavio je svoj električni sportski automobil Furtiv GT. Novi automobil pokretat će 2 Siemensova motora, dok će za stvaranje dodatne energije biti zadužene litij-ionske baterije i motor s unutrašnjim izgaranjem. Ukupna snaga iznosi 340 konja, što je dovoljno za ubrzanje do 100 km/h za svega 3,5 sekunde. Najveća brzina ograničena je na 250 km/h. Autonomija je također impresivna. Doseg od 400 km/h može se produžiti korištenjem spomenutog benzinskog agregata. Automobil na stražnjim kotačima koristi tehnologiju regenerativnog kočenja, a isporučivat će se i s automatskim blokirajućim diferencijalom. Uz novi CLS i električnu izvedbu A klase, Mercedes je predstavio redizajniranu CL klasu koja se na tržištu nalazi već 3 godine. Najviše promjena možemo vidjeti na prednjem kraju automobila gdje se nalazi nova maska hladnjaka te izmijenjeni farovi i branik, dok su maglenke izvedene u LED tehnologiji. Stražnjim krajem vozila dominiraju nova svjetla i redizajnirani odbojnik. Unutrašnjost CL-a sada se može obogatiti novim materijalima, no mnogo važnije promjene dogodile su se ispod poklopca motora. Ponudu otvara model CL500 s V8 biturbomotorom i Blue Direct tehnologijom. Motor isporučuje 429 konja uz maksimalni okretni moment od 700 Nm. Korištenjem novih tehnologija potrošnja je smanjena za 15%, kao i emisije štetnih plinova. CL klasa s ovim motorom do 100 km/h ubrzava za 5 sekundi. U ponudi je i CL600 s 510 konja, koliko razvija twin turbo motor s 12 cilindara. Ovako opremljeni CL 100 hvata za samo 4,5 sekunde, dok je maksimalna brzina ograničena na 250 km/h. Za sigurnost vozača brine se čitav niz elektroničkih sustava koji prate vožnju. Automobil u prodaju kreće već ove jeseni.